Салам достар, сіздер менен кайрадан Globus KG каналы. Мен азыр XBet жөнүндө бираз көргөзүп кетейин. Анын үчүн приложенияга киребиз. Бул жерде спортко жана башка нерселерге ставка коюп акча иштесе болот. Анда анын оюндары бар, онлайн. Аларга аналарды ойногула деп айтпайм, өзүңөр билесиңер. Ойногондо бирок утуш мүмкүнчүлүгү азыраак да ал жакта. Бул жерде приложениянын иши ушундай болот. Эке достор, бул жерде мына 3 сызыкты басабыз. Басканда менде азыр 166 сом бар. Бул жерден мисалы биринчиден акчаны пополнить эткенде мына пополнить счет деген басасыздар. Баскандан кийин бул жерде да ачканда көргөзүп берем. Мына достор, Кыргызстанда мына 50 сом мега плей 2 пополнить этсе болот. Visa карта, MasterCard, WebMoney, кошелектер көп башка дагы, Payer. Ушул кошелектерден пополнить этип андан соң ставка коюп акча иштесеңиздер болот. Бул жерде биринчиден ставканы мисалы мен койгон ставкаларымды көргөзүп берейин. Мынакей достор, мен кечинде баштадым. 5 ставка койдум, 4-өн утуп, 1-өнү утулдум достор. Бул жерде дагы линия деген бар. Линияда футбол, баскетбол, хоккей көптөгөн немелер бар, спорт оюндар. Азыркы болуп аткан оюнга акча коем десеңиз, мына лайф деген басасыздар. Лайфты басып, мисалы футболго ставка коем десеңиз, өзүңүздүн сүйүктүү командаңызга ставка коюп акча утсаңыз болот. Мисалы Кристал Пэлас дейт, Манчестер Сити биринчи тайм уже башталыптыр. 21 мүнөт болуптур. Эгер буга акча коем десеңиз, мисалы мынакей достор, Манчестер Сити 1 болуптур, Кристал Пэлас 0. 21 мүнөт болуптур. Манчестер Ситиге коем десеңиз, мына ПК2 дегенде коесуздар. Мисалы буга ставка, эгер буга 15 сомдон жогорусу коюлат. Ошон үчүн сен 15 сом койгон болсок, Манчестер Сити утаткан болсо 15 сом 90 тыйын болот экен. Эгер 100 сом кояткан болсоңуз, эгер утса 105 сом болот экен. Эгер Кристал Пэласке кояткан болсоңуз, ан 100 сом койсоң 2900 сом болот. Эгер Кристал Пэлас утаткан болсо. Ошондой достор, өзүң каалаган командаңа коюп акча иштесе болот. Бул жерде дагы футбол эмес, башка оюндар да бар. Мисалы бир оюнду акча коюп силерге көргөзүп берейин. Текенге акча коебуз азыр. Бул жерде
bir bo'libdir. Birinchisiga nega do'stlar, bunaqa inovatli. Agar kinga aqsha qo'yayotgan bo'lsak, bir 15 so'm qo'yib ko'ring, ko'rgazma qancha o'rdarini. 17 so'm bo'lib tushayotgan. Agar kinga o'tayotgan bo'lsa, akuma o'tayotgan bo'lsa, $71 so'm bo'ladi. O'sha do'stlar o'zing qolgan odamga qo'yib aqcha ishlasa bo'ladi. Ondan so'ng bu yerda boshqa o'yinlar da bor. Misol onlayn играларga o'ynayman desang, misol 21 bunday kazino nima o'yinlar borki, zolotda zapata deydi. Bu yerda da aqcha qo'yib ishlasa bo'ladi do'stlar. Misol men hozir 15 so'm qo'yib ko'rayin. Agar o'tsa nega do'stlar 15 so'm qo'yib ko'raman. O'tsa nega do'stlar 30 so'm o'tdim men. Savratga kirish deydi. Nega 181 so'm bo'ldi. Mana do'stlar, shunday aqcha ko'paytirsangiz bo'ladi. Biroq bu o'yinlarga o'ynag'lar deb aytib qo'yam, o'zinglar bilasizlar. Ko'p vaqtda o'tirishinglar mumkin. Keyin o'tib qolasizlar. O'shaning uchun qarashtirib o'ynasanglar bo'ladi. Bu yerda da'nan aqchani chiqarish uchun USD shot degan bor. Shunga kirib bunda da bonus berilib turadi tutgan sayin. Nega bu yerda Mastercard, Visa karta, WebMoney, Yandex dengi shu kошелектарga chiqarsangiz Payer, Nelson nimalarga kirgizsangiz chiqarsa bo'ladi aqchalarni. Şol do'stlar, agar video yoqsa like bosinglar, yana podpisatsiya bosishni unutmanglar. So'rovlar bo'lsa kommentariy qilinglar.